tariki 15 mweri jwa kenda mwaka ni jwa 2025 na ingukugwata geni kirenteto chietu cha iruthemwe na ntuku ya Narua ngabana wa kaunti ya Meru nwe mutumantu ithinkia mubunge wa Imenti North niwe Raim Daud amwe na kinya PS Mugambi Gitonga ni bethirite bagitirimana nikenda bethirwa bakiariria ni na kungwa kukethirwa kugia kwa airstrip andene ya kaunti ya Meru amwe na kinya ntwa guchethera golf na kinya kwethirwa kuri na agaru ya Rice New State Lodge na jojo junde juri ndene ya muoroto jwa gutigira Meru ni gutwikithwa city na nkurukine kwethirite kuri na miario mingi atongeria mwanya na kinya kariba mwe kaunti ya Meru bakenda Meru ethirwa igitwikithwa city ni kumania na ontobu nikyo gitumi ntuku ya Narua tugukuria no kugwata mbaru ithugania ria gutwikithia Meru city ni okugwata mbaru ithugania ria gutwikithia Meru city haraniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria amona nteteria nkoreterete ni Garia tukudhurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Ngabana mutumana atongeria bange gutirimana kwariria mirandi akariba ntenderoni kuromba mubunge Murugara kubagwatithaniria stima Weru TV na Weru FM gukinyia gichunki gia siasa maturene kuthuja utongeria ndukembethe bamwe mao wa kumeneria utongeria bwa Karambuka Ilemie bakiuga ni akuwathura na akiri gutirira kwawe niretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chietu chiriambiria thaiji ngabana wa Meru mutumantu ithinkia mubunge wa Imenti North Raim Daud na PS Mugambi Gitonga ni bekite gikaro kia mwanya kenda gwitikaniria na aria kukethirwa kugia kwa kieni gia kuguzaga ndege niyo Meru Airstrip antwa gutethera golf na kinyagaru ya Rice New State Lodge ni imwe ya mirandi ire kwirigirwa kuthithika rungu rwa thirikari nene kuthingatira wirane bwa Rais Ruto. Muthurumurioki na gutwambiria nikenda kurikithia wirane mutongiria mugongo ati Meru ithwena kieni kia ndege kieni gia guchethera golf na kinya kwa kugaru Rais na ndimwe na Narua ngavana wa Meru Reverend Mutumanto ithinkia amwe na PS Mandhuria Gimitu no Gitonga Mugambi na bunge kathoma ndene kaunti Meru ibatirimene nikenda kwaririo ntububu PS so that as we attain the city status of our county, Meru County, Meru City, there are components that are required, and among them is the airstrip. It is a component that is needed for a city to attain, for us to attain a city status. Secondly, to have a golf course. It's such a privilege that we have as a community to have a golf course that will be a place for recreation for us and also a tourist attraction for our visitors who are coming from outside Meru and also for ourselves. And thirdly, to set aside land for state launch, a place where we can be proudly be hosting His Excellency the President and his entourage in our county, even as we attain these prestigious city status. And you reminded the President about these things. That time I was in Meru. That was about 2 weeks ago. And I think he called me in your presence and he told me to immediately grant that, the request for golf course, the request for airstrip, and at the same time also we look at
land that we got for State Lodge, how do we align the three facilities? Kuringana PS Gitonga augite nandi mabisa ba mito bagatigwa nikenda bomba kwathura guntu kuria kugakwa. Your Excellency, I am here today so that we as Meru people say this is where we want these facilities to be. Sure. We have our surveyor here who we are going to leave behind to work with the surveyors and make it a reality. And I was also here. Oh, very good. Very good. Technical team arrived. We make it a reality in the shortest time possible. Mubungeri Dikiri na Raim Daud baugabo kila bakwenda ni kona intobi bingi kijandene kaunti ya Meru. Are not mad. We knew what we are doing. We no longer prescribe the politics of the social media or this noise that is going out there. We know what we need for this county. And many people will not realize what these members of parliament have done. We have sacrificed a lot for this county, and we want to continue to sacrifice for this county because tomorrow our children are the ones who are going to remember. So this time I want to assure Governor, PS and my colleagues and the Conservator that I'm for this, because I even want my airstrip, which the former Deputy President said I could not get the airstrip. So if I'm getting the airstrip, I'm for it. Muthuri Muriuki, Oro TV, Muthuri Kangangi. Nge kuririkania rwareretu rwa ntukuya rwa turi kuria ni ukugwata mbaru ithugania ria gutwikithia Meru City ni ukugwata mbaru ithugania ria gutwikithia Meru City itana mbere na kwaraniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria. Wakili Mugambi Manyarani atariritie gitumi kiawe kuoneka akiringithanwa na Biama Kathumba kirio kia Bas DCP na kinya kia Magia Kawira Mwangaza augite buria buri na batati kiama ende ni mutongeria uria uri na umbani bwa guciara matunda jawiti na mbere na igikite wendi bwa Kawira Mwangaza kurunga magitine kiongabana akiuga ni kioto kiawe kakimutegi katumenyithie. Mugambi Manyarani ora kumereria matagite gya seneta kaunti ya Meru na umirite kwerithia gitumi giake gya kwithirwa rikiri Biama mwanya pambirie mbi wandu babaingi muno bakimburia na tandibia mene biondi hati nkuonekana Mbas, nkuonekana DCP, nkuonekana UMP kiama kia Mheshimiwa Kawira Mwangaza, nkuonekana na Mheshimiwa Rinturi na atongeria bangi babaingi muno kambuge thaa iki te thaa cia wi associate na kiama fulani no ntuwe ikuro kwenda. Mugambi Manyarani arenda kura cia antu bonde na ate kwenda kura cia antu ba kiama kimwe tiomba kuwa ndenda kura cia antu ba Mbasi yake kana ba kiama kingi yake ndenda kura cia Meru bonde na alabali iyo ura wona kinya ketha undi PCA imbita bia thoni bia Catholic imbita bia thoni bia Methodist imbita bia thoni bia antu Pentecostal na mantu yange jajabu. The fact of the matter is that manto yake amatukandicide na ala mwisho Nkuruki Mugambi Mumeru na exercise democratic right ya kuthura Kawira Mwangaza, lakini unfortunately Kawira Mwangaza alitwa gitine kiawe na ambuge tikotie muritire na riambuga guimbiyora nkuga Kawira Mwangaza alitirwe kitine ithirikari iyi Nairobi na itwije buburu na inkarankiuga una ntithaga imbuga mutoro muritithiri Ruto bena Kindiki, and there's nothing to hide about it. Na in fact, obaba muritithirie no bokinya baraugire ngabana wa Kiricho na choke. Ko turiuga mutoro wa mtu no murogora. Ko kethiri bo baitira Kawira gitine kinyume na wirigiro bwa mwananchi urolingite kura Meru no mwankaba muchokie gitini. Akithiria Mugambi ariugora waringa bano wa Meru Kawira Mwangaza rinakia gucoka ndebeni kairikiri kithurano kiyite. Kuri kalingwa na aru Kawira Mwangaza do ndebeni. Unde wakiri miaka 34. So I know what I'm talking. Kawira Mwangaza gutikyo kimuligeria thro ndebene kuri kalingwa ruju niki no nto sheria eriuga kinyoke thori impeached bunka wikirite kesi yaku ya apiro nete giti na Kawira netire apiro ugo no urungame ugatritwa
yaka kesi ebu mwankali akagitwa ugo naritie kurungama na kawira atethurwa ari ombere kurungama na ari impeached Senator Kiambu thaiki ugwita wa Karungu na ari impeached ari sio Kiambu County na kinya thai impeachment yewe ekira piru na kiriru ni MBC through a court order 2022 kenda rungama gitigia senator na ashinda kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera ndeto cia Weru ni ukambitaga ki Mutegi. Akariba ntenderuni ni batumite iromba kiri mubunge Gitonga Murugara kubatetheria kiri ugwatithania bwa stima nteriu bariuga gwa Kagita ni bethirite bageti wa nyuma kiri witi na mbere mono biashara iritumaira stima kenda gukinyanira ni borite mubunge ojo kuririkana wira ne bwawe kiri Kagita kaguchwa kura. Paul Kabithe na andikithite mateta jao. Kariba ntenderoni wa dini ya Nkondi Tharaka South bakiraramike ikiraba kuigwagia bostima nterino wetu twatiwe giceni tantu maguna bo marara mugani ore giceni tukole gitumike biyoti gukatutea na Kenya kaina hata tukari lakini biachi akareta ikwenda thuthuru itaka ikwenda kureta thina nuntu stima inu tukuyureria twerirwe ni mbumu na wabu twathire ubichini twethia ni mbumu na mbeji ciatengirwe lakini project ino ya ntenderoni ni arutirwe na agayairwo guntu kungi wakati wa ntenderoni na maendeleo gate karunda gate ka university gatonga market lakini tukautia le nyume university na gate gatonga na university kare kenyeriko kate mujumbe gwagia bostima boraba kirebo gite buthiritwe buri kirikiria kia maendeleo nterino ya mwanki norokoro na chiringi gana na 40 ria kairi en mono no ya mkopa ne gana na 40 wantugo tambira mushire wakurute gana na 40 wantugo kaingwari ya mwanki mwana thoma na stima tukerwa tena shito batiwekera chora utugo ugu tutokurira tabamwe korugire tokurira mana tukorwa tukirutharutha utie wira mbegerio gaba kimenere mujumba Tharaka Gitonga Murugara abugite kwagia maendeleo mono nterino cia Tharaka ibora Gitonga njirie kuromba itikia gavana mapema mena wale suka aye Tharaka ko wetu athikire kirogeto na aturuthere tababange na tutu na ekero igale na wetie gitiki nene na gigia na kinini atikumba ya mijeida yana bakumuje weta chukuru na mwera muruana umechuka aye Tharaka aya chobe antu boega buraba kuthina naga natia kuthina ara kiruga michere na araka ya gugugu turenda maendeleo tutikwenda nkimatio na ikire roje tukari mamuchere tiru atikurutha gwake mbere ethi kurutha konako na ara kuraya ende wena tuchuguri kiriaga aturuthire Tharaka riruenda kiromba ira kwaku kunene otwike Tharaka na mbite kuma muthiba muritie gutigira na kubaraitha ta kora kungini kingobomba gukira kimaendeleo mwana Tharaka aturuthire stima ntore ntenderoni tore ntenderoni na mankau tutigete gacigeria utamburite murethi kana magona bamacigagiirwa magite mangwa mbo tatwe magona tutemangirwa gatigati ano tutibu tukuruthira muruara na umenara ri atuchume aga no ndutio twe university deni Otera Weru TV kuma ntenderoni wa dini ya Nkondi Bito Paul gwa Kabithe. Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro uria niwe wa umarukire ta mukaririgiti wa kamiti ya budget no rotete thirikari ya Kenya Kwanza akiuga ni bagukoba marando nkuruki ya kithimi. Nyoro ni akuromba thirikari guchwa mwerekera onde irandu riri rikinyete tiririoni 12 gatantainya. Anthony Kathenya na Ntetweji. Mubungu wa gicigo bunge ya Kiharu Ndindi Nyoro akialekele musemano gituya kulaithirio tungata bwa kigina kia mwingi tayo Institute of Public Finance ni atetelete kumani na mialio yae ya kuthina mbele kumenile thirikari ukagita gwa Kagita nontu bwayo kuthina mbele kukoba mbesa na gutike kuonekana ikithithika kumani na mbesa ino kulingana na Ndindi Nyoro Kagita kalale mwekarigetwa kamiti obangane bwa kigeni ya bunge nene murunga maota kamiti walota ule na utha ino wakulegana na mibangi ya thirikari ya kuthina mbele kukoba mbesa. I would request that we all check the reports that came out of the Parliamentary Budget Office in the last 3 years, and you check our stand on debt, and you check our stand on the things I'm talking about, and you'll see consistency in what we stand for.
Kulingana na Ndindi Nyoro, mbako mdideni ya Kenya yongerekete mbako kinya trilioni 12 gatanta inya. Ndindi akiuga akiri mwaka muthiru wa kigina thirikari Rais William Ruto yakobile ukila kithimi. We had budgeted as a country to borrow around 1 trillion Kenya shillings. The government by the close of the last financial year actually borrowed more and borrowed 1.25 trillion Kenya shillings. What that means is that we are borrowing around 100 billion every single month. And every single day, including today, Monday. By tomorrow morning, the country will have borrowed 3.5 billion every single day. And therefore, every hour we are talking about around 140 million shillings every hour. So we've been here for 2 hours. So we borrowed that much. Ndindi Nyoro akiuga muno koba mbesa nyingogu miradi mingi ya thirikari ta wakibwa barabara na bieni bia mishedo bithirito bigitengero mbesa kuma kiri ugoti. When you hear us talking about debt, it is because if you reach there it is catastrophic and it would affect everyone. Mubungo jwa Kiaru Ndindi Nyoro okagitakana amenete thirikari nontu boya gutumira kigina kingi kiri kubanga demekari kama gisiasa mbesa ile kuma mukoni ya Kenya. Kenya has budgeted over 50 billion Kenya shillings for political management. The money you see being dished out is not grown. It comes from your pocket. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Utuko bwa gukira na Arua Martin Gichunge Dula na raumariri mubango jwa gichunki gya siasa omea studio na gukara methe nemwe na muringi kura bare wa biashara siasa ndukembethe na gwati mbaru kumandwangi mwanya kenda kuthoja siasa mubango jojo nande jukariunga gari mweri kirisigo bionthe Meru Embu Isiolo na Tharaka-Nithi kenda gukwakanya kurita uge bwaku onde tuthengerete kithurano kya mwaka jwa 2020 na mugwanja nenduranirite riboti ije from the students. Ugorobo egoro mubango jwa gichunki gya siasa ikijukite mukondo jwa mwanya mono haria kinenkerete kanya ikundi kathomba kuthuja miaka 3 ya wathani bwa Rais William Ruto. 3 years of the government performance is below average. Wae wakanya kuthurunga munene mwiri uma ethirona gwite mwiri no gwite mpumba kuga mukira thai nkiriti thirikari ya William Samoei Ruto onde mea 95%. Hakureteri bari Martin Gichunge na Edward Mutembei ni baraithuranirite guchancha mura kuthomithia na kinya gwika mantu werone gutigira gutiiga ritagarurirwe. Me know the government doesn't have good will. Hii kitu wanafanya wanajua it won't work. Thina ichi onde to kwariria arwari they are going down to corruption, wastage and preference. Tukare change mindset chetu from where we sit. Utinya tukambule William is a waste of time. Chukueni kura. Okay. Mukiteta bila kupiga wisely then itakuwa ni kazi bure. Mwanki jokioneka gutema kagita kakwariria mutaratara jogima josha. Lakini waja kesha kurokorea ja 5, kurokorea ja 6 per month, kurokorea mugwanja, kurokorea ngiri. System yao it had a capacity sana equando such a big magnitude na igento bara streamline. I was getting better from NHIF than current. Since in January this year, I've never ended my treatment in the place I'm supposed to get. Nakyo kithomo gikioneka kuruma nyungu mono Aritoba University bakioneka kuinyirika. We have a problem with capitation. Every day kwa news kuna shule ghost schools that receive money. Our priorities have problems. Universities are struggling to build structures while we are doing housing. Kama hizi ziko hapa town hata asijui nani ataingia hapo. Already we are facing challenge kwa chakula, kwa nyumba. Then when we start now burdening our parents with the fees, now it's not even making sense. Again, hii kitu tuna apply online. We were closing so many universities. University nyingi irekiri under receivership. Nontuba marando. Nigichunki mashinani ndene ya Wero TV na Wero FM kiria gigakinyaga maturene magita kwa magita kuthuja utongeria na mantu jaria ja kuringithia karie. Maureen Kinya, Wero TV. Bwana upandishe alafu uteremshe tena. Ndio Kenya iweze kusonga mbele.
Kerero arire turantuko ya narua turi kuria no kugwata mbaru ethugania ria gutwikithia Meru City ni ukugwata mbaru ethugania ria gutwikithia Meru City na ngetegera kiri SMS ciaku irio tutumirite gukurukira namba yetu ya SMS kwiwo kuga naunga mkono Meru kuwa City ni Kanze Mbone. Weru TV vipi? Mimi naona ni vizuri mji wa Meru kuwa mji mkuu. Kirimi Beckman kutoka Iko Massive Aigembe South kuongea kuga ndio. Tukiangalia uchumi wa Meru County, Meru ni kitovu cha biashara kwa Mount Kenya Mashariki, miraa, kahawa, majani chai, biashara na huduma. Inahudumia hata county jirani kama Isiolo na Tharaka Nithi. Ni Mutugi kutoka Kabukuro. Pastor Mweti akuendi ugai. Hello Maureen Kenya. Yes, I support the idea, and otherwise let's get it done early enough with immediate effect. The 3 projects towards making Meru a city should be geared up faster without any contradictory. Mapema ndio best, hakuna matata. Meru itakuwa city vipi na venye viongozi wetu wametusahau kabisa. Igembe East hakuna maendeleo kabisa. Ni Roni kutoka Karirimbu. Kuongeno wakuga misplaced priorities. Ungeno wariuga weru Anthony betete nambere na kwithura bakiaraniria na bautwe gukurukira namba yetu ya SMS 23578. Ora tugwita nambere no unkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya kuo kuga ai kwa kweli ilo ni wazo poa. Gavana amewaza Meru kwanza ni kuchelewa, tumechelewa. Kiwango Meru imefika ni kiwango ya city. Naunga mkono Gavana Mutuma. Ni Lore Mugae hakuongo kuga mimi naona furaha sana Meru ikiwa city. Ungeno wariuga upuzi mtupu. Hiyo haiweki chakula mezani kwa hasla. Ni Zakari Kumantere chia Kithoka. Weru mimi naitwa Kiarutara na Mbolisa Ndhikirite Ndelamu County, na hii mambo ya Meru kufanywa city ni bure kabisa. Kagochokeria nkatho cha mwanya ni ugogwita namba na kwithurukiraniria na bautwe kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinyakiri mitandao yetu yo kinyaniria eta namba na gututumira maoni jaku mwanya kumania na Meru gutwikithwa city. Ugeta kuraja indi tugichokera nkakumenyithia rugono rungi rwegekie ni kia ndege kira kibatere kwithura na ndege kinyanirite ntere chia mitungu. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter, na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu. Nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere Kithoka ntirene ya Meru gwita Ruire, kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tokarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Gamonene. Nende gamonene. Yes, kando wenyewe ndio bana. Karibu kiti. Wataka nini? Yes sir. Ukumenyiria ate ugwitirwo ngathi ona ndese. Mbie mwende. Maro maya waya chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwenkima ya layer premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa layer with flour. Ini tare ya. Menyera na
kuri anje ya kuna njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolone kana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Nukuthuganiria gwita skuru enthongi na enjega kienda kuthomera undagitari. Thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari. Chukuru ikumenya uria kugita kirimikarire na moritani. Nikirokarania janjemwe na kinya chukuru ikumakira aritwa. Ukienda kuringa ndari. Tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Gugia undagitari yambairie na gushwa programu ero kunganira na no mienda. Imanto jamikarire katika aritwa na atori, aritwa na aritani na boge tumi buru, ndagitari ukumenya gututira mwajie uria kubati. Kiwi kyo getumitwa aeroke wagia college re njega buru gitarone ki Afrika. Mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025. Ujokane ba mweri jokenda ibuetete na mbere kiri campus yetu Thika na Nakuru. Nonto bwante tonkuru kiringa thimo namba 0719 223 223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Ngechokera na nteto nkuruki bamwe ba akari na atongeria ba matura batongeretwe ni chibobo bathato ba mitungo ni bekite gikaro kia mwingi kenda guchokaniria kanywa gukonia wakibwa kieni kia ndege ntere chia mitungo. Murandi Jojo mbuthukire nyuma ya MP Shadrack Mweti wikia eromba kiri thirikari nene mutuikare katumenyithie chotariria. Ni kwa kakita na ndemo jumbe wa Southimenti Daktari Shadrack Mweti ethirite akiariria wakibwa kieni kinene kia ndege ntere cha mitungo. Wakati huo mwingine tulikuomba mambo ya airstrip. Hii airstrip ikiwa upgraded to an airport
kama vile Kakamega, Bungoma au Migori ilifanyika. Kieni kiria kithirite kiamukira migambo nkurani bamwe bakari na atongeria bagicumiria kuga Southiment irenda mirandi ingi thayitiga kieni kia ndege na nandi muthejo narua bamwe batongeria na kariba mitungu batongeretwe ni chibo bao bathatu ni bethirite na ikaro kia mugia kwariria mantu jau na kurita uge bobo ege murandi jojo kieni kia ndege na bakionania bonde barabara karonegeke barina werubwa kieni kia ndege kireto na giakwa kwao bakigweta murandi jojo keja kweja kwao tauni yawe kethirege kura twanya twangu tuketha tukionekana tukinge wa mwana mauguni jange nkabo kuri antu barungamire na batumira antu ana bakiuga mathige ja kugwato kwerwa antu ba mitungu bakurega kieni batu turenda airport ithonde kwa mitungugu kwe antu bethara bathithite secretario kwe antu bathithitie mantu jagusikana na department iriko ana betu bagutetheka kana batatetheka para bena protire para bakejara ke airport ire batona antu bokara nyomba batu turenda airport ni rai ya kinyande girika mata merigo nirika mata ganto nirika mata into binge bibinge kieni kage tote airstrip geto ni international airport onenyera mitungu technical twikirwa aviation course yariku kende gitarira kieni kigethera gisasawa gutwikana betu ba mitungu bote advantage kuthomera course yariku babwe tugwitikiria kieni gitu kiandege gikaringithwa akorwo kuga aja okerie njara uge ikiringithwe kurwe niakariba ugete mtoro kurunga makauga murandi jojo tebuika jote ageri kureto mitungu unwe mundu wao nambe mwe mori kana te mori ataki watu mazuri kabisa anto baraba kararete manto ya airport yetu bauna ando bae na ando bae nande chibo bane bogete ne bajokeria mauge jakari na bakethra bakija kinyithe kirobi siriko batara kuma metongo geshigombo ngike Southiment nke reportra de toshewero reakwarie ne motuge kare bamwe bambeo mbithi kuma maowani bameneretie uriti ngugi bwa mubunge wa Ekuru niwe Karambu Kailemia bariuga nethirite akibatiga mpione kiri mibango ya gukiria Karina Chomba empowerment program ntuburia abuti bakenetie. Dennis Mugendi niwe wamukirite mateta janduki mbithi ba Mushino mawantere nigisia igembe antuba bethi baratwaniti nabo bariuga bateguiritwe kinya anini ni murungamiri wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia ureba kwathirote bubagunikite nawe kuma bakomuthura abatu kintu kirage turiaretiga na kondokonde mantu yara yakarikira ndene Meru tawni musemani yoro rari wa umeni repo mama musemani yoretite boya sana lakini ria kora twikire ki interview metendene national kethirikari nene ke bara umete gembe ke bara umete tigani ke bara umete kila pali kona cionthe cia Meru lakini batu tutumba kumenyetha twe yuthi kenda tombo kinyara tomba kona nya no bika biro biomba kwithira ke ya no national kankoria atire mo taratara ko yoro rathiatika kana ka ofisi era umeni repo mama ka twathula umeni repo areta Elizabeth Karambu Kailemia Elizabeth Karambu Kailemia ngokuria kolero ibatu yuthi ora twanjiraniretie na uwe ara tumanetie uwe twesu akweteke mwanke embere onde kana ndene Meru County buretete anto bonde kuma kila pali kabado twe yuthi ndene mawa town tutombo kwiro mantu ya tomba wikinya nao menrepo tu Kailemia kienda kumuria batu twe youth na tato bangirite twachangia mno kinya kukira posters yake na unjirene kwamba kila mahali town on stage twamba kuma thako mne mosero kiri twina nya the late Mugabe twashughulika na soru sana but mama kuma utonya tutona change nyambi to support jawra to kuona maendeleo janara Rift Valley janara ba sundi bakia antobao ja biki bakia antobao kaos bakia antobao machine nyasi
Wamama jababa kaego kinya machine cia gwitangugeja saloon. Na Nandi balimwira na bathikire kurio tontu kumukabira ni kuremete. Kaila miote promise ya ke batu na sendi egembe sana. Kwa tukato akabirete bonene sana. Ofisi era yongo emero mbetete kwele tere mwe. Antu bara bongo bara ofisi nera yakabatiba so muntu. Kaukuma ofisi ne kila muntu murero age umba kuthikira muntu ko. Lakini kwa tuwe kabatu reto wike complain yeto egembe tutomba kono yantu to batu kono yantu no to batu to asangiete muno ke kuri nyinge muno sendi yembe ya batu ende oni report yenkwenda kwera Elizabeth Karambuka ile mimuthanyo ruare na kaba kwa rasio make ogira na onto bwendene. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, County ya Meru. Bamwe baria bari na taito cha ichunche bya munda rungu rwa mubango jwa Mwea settlement scheme bationetwe ithaka byao mwankana arwaturi iromba riao nande nekiria siasa gutiga gutonyera mutaratara jo wejadi mbwa miunda eje kenda bomba kuona kioto kiao Rita Mwaniki na Nteto Taredia. Athuri a kiama kia Ngome na aria mari na taito cia migunda ya Mwea riu ni marenda atongoria ngurani a kuma kaunti ya Embu kwithema na gutonyerera ugai wa migunda ino. Marauga atongoria amwe mararugama na andu aria maturite kuo no atete o aria mari na taito na matire monwa migunda yao niguo mathie gutura kuo. Wetwa Nzangi uria we MCA wa Makema no thiere muno. Nzangi no thiere muno na no avitukia where we can tolerate. Arekara kiruma gathuria mbere at will. Araugira na mundu uthie gotire ndakathie gotire akibangaga migonde ya eke 10 ya education ati no yage ya mundu. Tugithi county commissioner miaka iri tukinyagira ovorocio na county commissioner onekaga ndaye utethia korwe naguo tono anginya thikiriria andu a siasa ma county uria makuga. Na baria mararuta county commissioner mabitia ni undu wa kurugama na mwena umwe wa atongoria aya. Na baria rumareganite na rwario ati aria maturite kuo miaka mingi ati magakorwo makigairwo mugunda wa guonthe. Muthenya uria tukonwa mubaka niyo mundu agamberia gutarirwa miaka yake 12 nigetha kauga abana mikarite miaka 12 abana no mwe kanyamu mugunda ari uyu kume ndio tonwa mibaka ni thirikari nigetha nayo thirikari imenye kwiganya mwitekite yambe tuonie kiria wauo ni marenda miario iria ikoretwo kuo ya uria mugunda uyu ukagagwa itwarithwe nebenya karigati kao na thirikari na niguo o monwe kuria kuri kwao. Riu process yo yonthe yacoka ya kungirwa wara ya tweka cio ni marema twareterwo mundu retwa court outside court mediator mundu gwetwa Mbiko. Riu ni wora venereria aratuvenereria ne kana gwa tweke ati uria kwandika niguo kuvire gotire etwekete twaria goti kuthomwe migunda yetu ni wavecana ni twavecana ati irawe ringi. Mariti miario ino mari mwena wa kivaro kia Umau gicigo mbunge kia Mberi Etherero. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Rais Ruto na tongeretie asiasa nkabo gukinya mathikone ja ithe wa mubunge wa Kikuyu uria nowe mutongeria wa baria bainge mbunge nene we Kimani Ichung'wa otaka wethere siasa ni kujeri kirima mbura jaja haria bakiromba kari kwigika Rais Ruto na gutigira akugwata mukondo jonge jwa utongeria rayama ona magikinya hando makimuria kana no eteke hidi ya wehuge. Mzee Isaac Ngugi Ichung'wa is speaking to us as one of the fathers of the land, the elders of Kenya. He's talking to us that we must be honest and open. We must work hard. We must struggle to feed our families. And we must not be ashamed of our past. We have a duty, we have a responsibility to change this nation. And I am telling you, it is possible. Look at what we have done with the economy in 3 years. Look at what we have done with agriculture in 3 years. Look at what we have done with housing in 3 years. Look at what we have done in universal health care in 3 years. Our big lesson
is to be patriotic, to embrace everybody. See everybody as a brother, see everybody as a sister. Don't be quick to see specks in other people's eyes when you have logs in your own, as the Bible tells us. And we will, together as one, work for the good of this country. I promise you, we can change this nation in our lifetime. We must believe in this country. We must believe in ourselves. We must stop the negativity. We must not stop the naysayers and those who speak negatively about our country. Kenya is not a failed state. Kenya is a great nation. Lakini siku hizi juu nimeona syllabus imekimbia haraka sana. And you know, we are major stakeholders in opposition. We have not even handed over properly. But syllabus inakimbia. Unajua wakati yetu, kama next year December, ndio tunafungua maneno ya matusi. Next year December. Sio sahi. 1 year to the election, ndio tunafungua hii mlango ya matusi. Hii naona sasa imefunguliwa mapema. 1 year to the election tulikuwa tunakumbusha mtu, oh, wewe ni mtu mjinga. Oh, sura yako ni mbaya. Oh, umetoroka na bibi ya fulani. 1 year to the election, sio sahi. Sahi ni mapema. By the time we reach the election, matusi itakwisha. You have to reserve something. You have to work zingine nyuma. Nchamba chia Safaricom chapadimba All Stars ne bara kinyaniriti Moritani ja bootcamp